ako nastavimo tom logikom promišljati, onda se pojavljuje situacija u kojoj iskušavamo neku negativnu emociju, za ovaj primjer neka je to ljutnja. I u okviru ovog što smo prije pričali, znači postoji vjerovanje da postojim ja i da postoji moja ljutnja. Već kako da ja nadvladam svoju ljutnju? To implicira postojanje ja i moje ljutnje koje su dvije odvojene stvari. I čim promatramo na takav način, postoji konflikt. Jer kao što val nije odvojen od vode, ja nisam odvojen od svoje ljutnje. I zbog toga, taj ja u sadašnjosti koji se susreće sa ljutnjom je činjenica. Često možemo pomisliti, ali umjesto sada što se događa ta ljutnja, idem pobjeći u nečinjenicu. Znači idem sada zatvoriti se u kuću i razmišljati o ljubavi i ljubav će promijeniti svijet i sve je lijepo, sve je divno i u tom iza zida ili u tom izoliranom balonu tada se prepuštamo pozitivnim emocijama ili nekakvoj iluziji tih pozitivnih emocija ili idemo u shopping, idemo na pivu, idemo na putovanje, idemo se šetati uz more, znači sve to je pozitivno. Ali ništa od toga, mislim nije baš sve pozitivno od tih stvari, kao što je pijenje alkohola i tako što nije pozitivno, ali šetnja u prirodi, ići u planine i tako dalje, to je jako pozitivna stvar. Ali nije dovoljno da iskorijeni uzrok postojanja te ljutnje. Jer postojanje ljutnje je činjenica. Ako se suočavamo sa tom činjenicom bijegom u nečinjenicu, onda ne možemo razriješiti uzrok koji održava činjenicu. Znači ako ne pogledamo sveobuhvatno, bez izbora, znači sveobuhvatno da pogledamo koji je primarni uzrok koji održava tu ljutnju, ne možemo je nikada nadvladati. I onda kontinuirano bježimo u neke aktivnosti koje će nas udaljiti od činjenice. Znači idemo u nečinjenicu i to je bježanje. Bježanje kao što plijen bježi. U Africi gazela bježi, cijeli život bježi od lava. I lav trči za njom. Lav nikad ne bježi od nikoga. Jednom je Dalaj Lama fantastično rekao. Rekao je često puta u životu mi nacrtamo lava na zidu i onda ga se bojimo. Znači umjesto bježanja, umjesto nesuočavanja s činjenicom i bježanja u nečinjenicu, jedan od pristupa o kojem se može razmisliti je suočavanje s činjenicom i ključnim uzrokom koji je održava. Znači sveobuhvatno, bez izbora, promatranje i suočavanje sa onim što Carl Jung zove sjena ili razrješenje unutarnjeg građanskog rata. I vjerujem da je to moralna odgovornost svih nas koji živimo u društvu. Tada oslobađanje od negativnih emocija nije stvar procesa koji uključuje neko vrijeme. Zato jer tu dolazimo do spoznaje koja uključuje psihološko vrijeme i kronološko vrijeme. I to je nešto što bih želio s vama podijeliti u idućoj poruci.